ćemo igrati crossbow challenge, ajmo. 4 rez. Igrat ćemo ovako, od 6, uboliš 5, ide sa 7, onda na 9, polovica i na polovicu i to je to. Prvi ide David. Tajca ništa. Ide Borna. Promašaj koji njegov život. Rez. Ide Mislav. Promašaj. Ide Zmajić. Promašaj. Ovo će trati vječno, samo da vas upozorim. Pogodak! Daj brosticu kameru. 4 sad. Idemo iz drugog puta. Živčan. Opet promašaj. Kreni. Meni je dosadno isto. Igramo samo do 9 metara. Zato jer je retardiran. Malo se udari u glavu da se bio mala. Njegova bata nema, ljubav njegova mama. Radi na Army Stripper. Da sam podastala prijatelji. Snimam. O, koji pogodak! I vidimo se u svijetu i do tada. Pozdrav! To ćemo izdržati.